Odrasli su zajedno, delili sve životne puteve i kako su govorili njihovi saborci, bili su nerazdvojni i u miru i u ratu. Kada je 1999. godine počela NATO agresija na Kosovu i Metohiji, obojica su otišla na dužnost, ne želeći da se razdvoje ni u najtežem trenutku. Dok sam živa i mogu da dođem ovdje da vidim moje drugove, mojih sinova i posjetim ovaj spomen park, ja sam prezadovoljna. Tuga se ne može opisati i rečima iskazati. Prema svedočenjima, poginuli su u razmaku od samo nekoliko dana, ostavivši dubok trag u svojoj jedinici i među saborcima. Vest o njihovoj pogibiji potresla je čitavu zemlju. Srđan je sa jedinicom išao u izvidnicu i naletio je na nagaznu minu koju su Šiptari postavili 31. aprila, a 4. je podlegao ranama. Boban je 40 dana kasnije, 14. aprila, od NATO bombi kod Volujka. Porodična tragedija tu nije stala. Njihov otac, slomljen gubitkom sinova, dobrovoljno se prijavio da ode na Kosovo i Metohiju. A muž je u SUP-u radio. Isto je bio i on na Košarama i posle Bobanove pogibije on je otišao direktno na Košare. Brat Goran, ne mogavši da podnese bol, ubrzo je preminuo. Goran je 13 mjeseci kasnije od tuge za braćom umro u krevetu od srca. Tako je jedna porodica u kratkom vremenskom periodu izgubila 3 sina, ostavljajući priču koja je postala jedan od simbola stradanja tokom 1999. godine. I danas njihova imena se pominju kao podsjetnik na bratsku ljubav, dužnost i žrtvu.